So lento ebesenza la omunye angayitshela ukuthi we're just yabo walking around sidlala sihambe sisukela abantu siba interviewer. Firstly into ebengifisa si-identify la igap ekhona kulabantwana nale objective uShemba nayo ngalento eyenzeka namhlanje. I-objective yaShemba ukuthi abantu bakhule, abantwana bakhule behamanazaretha, bakhule baba amanazaretha, bangagcini ngokuzalwa amanazaretha nje, ngoba kunomehluko phakathi komntwana ozalwa amanazaretha nomntwana oyinazaretha. Istep-ke sokuthi baba amanazaretha ukuthi ba-understand ukuthi yini le abakuyona. Hence i-question yokuqala kade ithi unabathi uma usuphelele umeleni. Njengoba nize nenze example nithi KZN kumele uKwaZulu Natal, nina nithi sinabathi but aniyazi le nto imeleni. So kumele niyihluphe ukuthi into eyi-identify eziyona ungabi imvu nje elandelayo ingazi ukuthi yini le ilandelayo. So ilo mbuzo oqala bu-influencer yilokho. Unabathi uNazareth Baptist Church Youth for Shemba ne. Owesibili ngicathi besibuza ngicela ngikhumbuze bekuthiwani konje wesibili? Inkosi eyasungula inabashi. Exactly. Kuhlale bese mebeshumayela omkhwanazi bathi sivele sikhumbula inyanga yezulu makuyile nkonzo Nkosi yamakhosi. So ukuchecka ukuthi abantwana bayalalela noma kuyinkonzo noma basuke beyela ukuyodlala kuphela yini. Okwesithathu bazi ukuthi inabathi uyayikhunjula ezulwini ebuhleni naseJudiya. So imibuzo ebisimple leyo. Omunye bezothi beningabuza imibuzo eminingi ukuthi mhlambe into abikhenani yasungula cha sibuza into irelevant kulabantwana. Kodwa ke for nina ekade nipresent into abade ngifina ninake la ukuthi sometimes you need to be thrown in the deep end. Yabo nina ngenifaka kwi-deep end. Mina amagama enikwayo manje hlamba ngiwazi yabo. Nani igama lami anilazi. Kodwa ngalo Shembe sesiyazana ngoba nje siqoka iMnazaretha yasonke senizibona seniphethe indaba enkulu. Senikwazi uku-overcome i-fear of the unknown. Nikwazi ukuthi ni-interview abantu eningabazi. Bani-reject abanye bathi asifuna uku-interviewa yinina. Nginicherishe ukunifundisa ukuthi sometimes into oyifunayo ngeke uze uyithole, but it doesn't mean lento oyifunayo i-wrong, kumele uyeke. Kumele ushifte i-direction uyozama kwenye indawo until uze uyithole lento oyifunayo. Uyabela kuhle noku-reviews lese siyangasegcineni ngithi maybe we've hit it at end. Bese kumele si-review sibe realistic ukuthi hayi abantu abasekho accountable with being interviewed. So kumele buye nasempilweni uyibheke into ukuthi hayi lento lesengiyenza hayi sekumele ngiyivale akuyona. Shuthi yes, be optimistic but be reasonable at the same time. Ayibona into engishoyo. So ilezo zinto ebengifuna nje niyifunde. Kodwa ke niphasile yonke i-test ngoba ngizwe nithi nishayi. Mina ngizange ngikubone ukubashayi kwenu. Ngibona abantu aba-confident abazohamba baba ama-future leaders. And all the best with your future endeavors. Nginifisela nje okuhle. Nginifisela nje indawo enkulu empilweni. Sha.